Wakili wa Amukata. Na Amuka nesa to inywe. Iti to Amuka nesa. Matuku asute wate umisete. No kukwata na. Lakini ndio mboka yo. Ni wa mboka. Ni karibu tena sana mitamboni ya ene. Ni mupea mwana. Ni tunamania kana muna ina usakwani. Tunezi kana wewe umuungamite. Dinaungamite lakini nene umekatika alama naungamite usakwani. Na mwasa kuwana nesa. Mwakwata president wa India. Yes. Na yunekoseo. Yunekoseo yu. Yikwa ibindane yambe ni tunoni yetu ina ti yambe actually ti yambe lakini yunde asia mwina president wa mundu muka wakeli wakeli anyway karibu sana kwithi wati kwa iti ibindane yuna ninsi nune thia wokwata nite maundu ni tasu na nundu mwana ni wa umboka ni karibu tena kilunguni kitu cha Sila wa katikati ututapie umundi twithi watu inene ya chao ni mubea muno na chambene ndakosa mwanyo ni thoche mwithukisia wonde Palawi na dimweleze kana tinda ti discuss kana ti changia kana ti somethania kuhusu ilati sita consumer rights kana akisia andwala meotho wasindo na kutume kwa Kikamba akia ulayu ukuthoa kindu na kutumia consumer rights chino chetu kwethe watu ike sisia sande sana haya weyi wakili titakwa nanga sawe na ututu aje mwe kwaje mwende tibindye nikenda indi tumane beso ngwata no tambi an introduction ilani kwa na mia ito ya Kenya katiba kaitu 2010 ilasi ita consumer rights under article 46 ila sinda ibiana tau chambe muthowa wonde kana mutuminyi wonde wa sindu ena haki ya kukwata sindu kana service sina quality nzio ila unyambe siake atumia maybe tasie enda utho kindu changililiana no alitwa kwata kindu wothi besa isuwa nengane isu ya kimu yake akiingia keli ni kunengwa umani kana information mbeyanu nikaenda ndamwa kindu kiloko tho withi ni wisi kana kiuthio moteti ndali takusindu ya sina technicalities for example sindu isi amba computer ila wathi tho computer kana laptop kwando na we maybe ndo so meta IT no walitakuwa lewe mundu uyu kutea computer eno ithukumata ina speed yanata ina storage yanata na clarity yawe piata sinja mulembo sinikenda withi ni wisi la utho ni commit mapatala winamo wa mitho kuthoa kindu na kuthiko kitumia okay jimwithukize ni wa mathakila wakili wakwa baati twende na kukuelesya muthanani wa umundi saingi kala wisi uwe wakuwe obawe saingi kala onthinu gethia beo kaindo kamukuwa no ke ukuelea onethaka ti ukuelea kontho gethia beo bandu wisi onethi wandu wisi twende wakili akilengi mwithukize winayo ila utho wa kindu katumie ni kwenda uite wa kindu kitatona kuudhuru afya yako kitatono kuumesia yutakela ubande ni wamba muno maliu kana wamba ndawa kwiandu ithia mena allergy ya sindu cia muthemba maybe daisana masia ng'ombe ila wathi utho wa smoky kwa muviano ni wali rotabwa kana smoky ino isobetwa na ya ng'ombe na dilebole wanesa nikaenda withie ni wisila kuthio tho no kumia avoid nikendanya dikesomo affect na bado ne kindu specific kina quantity ya kindu kimwe kesi ndu withia sina ingredients kadhaa kana sina tundo topulani to kadhaa to on that little list nikaenda withie maybe either and affect one kindu ta glucose kwa moviano kana sukale wa muthemba muna nuwisi kindu chunu walitokea avoid nundo ni wachona kilisti ere katika sinduli tumeketwa sobe kindu chuchu haya kingi ni kana in case of
muthoo kuthoa kindu ukatumie na kiituma ndukwata asara kwa mupiano tasi kindu ta gas isi otumia ina iko lo watho wandwe wana andu ma company equally when they na warandi wa mwaka omwe isa kubibya isa kondo tukatumia no nkili otumangiete iko yaku thilipuka iliomesya mundu katika nyumba yako wina haki yo compensate ni kampuni ile sobeti kindu chuchu nundu niyo raisi yakana ya kwa raisi kana kindu chuchu etha no tumia nesa pa you no keso kwa affect kingi kila mwitu kisia gwenda amane ni kana aki mundu enda aena sio maybe atumia kindu achamu affect when they are a little qualia either company another kindu direct kiumeta kwa taseta moimi walita kwa hati yangi na moimi taseta the sukuma wala sukuma na siesote kasinda yes walito deal ya moimi nundo ni whatsapp la yeke ndo chuchu ese wande ya sukuma nina Nthini twawe ila sukuma ni twakoma sibitali no tithi yawe aendi yako no sukuma ndawana no ese na nundu wa wendi wa mbesa wa mituki aindea ese kana expiry date ya kabinda kaloko ni sukuma isunda watenthalu ko yungalika thinane na ile ikata ukalika thinane kino chambe ngalamela watumia ndani kwithitithia ukwenda kwithitithia ile tonga mwani mundu uyu supply kindu ki esi nikitona ku affect nundu kina sumu kwa kikamba nundu ndawa sia medicine si sumu mwene wa mundu kwi mabinda ngitutho asindu ikomete wakili yuka thiugethia inu no tana mana no ikomie na nuweze yakoma yitha yambi yo kwete effect kana oinombo kana no ikomie yo kindu kikomete mwene Nthini waile ni kutewa na aikia kila mundu lo kutawalite kwika ni walito disclose kana ka inform mundu kutho yani akamoma media kindu ki wangolia ni nacho lakini kila ni nacho kepia ona sukuma ini ikomie nikenda yu mundu kutho ukethia ndatho hatho yawe kana kale hatho lakini ti mundu akwenenda sukuma ila fresh sio wo yu meta mondani na uimwe kiasi yeso akawai mwana ni usu wendo rono sikatyo we haya pa nikumana kilotesi kana kila wisiti kuongelele na kilotesi ba ukimanie ni Nthini wa kilungu kitu cha Sila wakati kati wakili ando ni nyingi ba ni nake kioko ni chomu Nthi tusongange nambe wakili tisonga mbene ndo yutinguzie telike kawaila timeta Consumer Protection Act ila niye papa noete akiita ile siasa katika katiba niye lete kadhaa hizi ikadhanda siongea yu kila aki mundu ndamesoma kana ndamepitia no ama nondo ibya ila notambi na section 9 section 9 ya Consumer Protection Act ile ni ya kuhusu sindu sita unsolicited goods and services kana siendo otemo kolie ne mundu ukutho kwa mubyano tawo tasi notice ali no supply ali na ando mandeli maina sa kokoli wa mande okamatwa ye yakuna ithoka pu baiba ndo so matwa nondo ni siendo mata kweteti kwa undu na kwa enforce katika transactions nipenda mundu lo kuthoa kindu lo kota nipenda consideration ila ni price kana tho nikenda transaction with the no yani force katika mutume wa kindu na muthosi wa kindu lazima sindu isu na ile si itatu sikena siepo kada mundu lo kota pero wala wanengana na wetikilwa na be mundu lo kotho
kindu kingi kila kinda kielewa tuta rights katika consumer protection ni sindu ile italeta quantified pe sindu with yani illegal quantified maybe sindu toki okay silinda sina limit ndo andifataisi ukiniwarete kwikia ndeto siekwasia na ndomeno kuwa miaka 18 kuthea matalitonga kwa ukesaidia mundu ukwandifataisi ukindas yani musiyongi na kwasiana wethi usi mundu commit crime na criminal offense ya nuskatwa usi moviano mwana nengane kwa mfano kwa moviano kingi ni kana ta haki ya mutumia wa sindu ndo alitone kindu tukita false representation kana ndo alite kunengwa umani kana kuelewa kindu kino bungu Nthini kwa muvyano tau wa TV na wathoa nondo mwasimo ukatumia kwa simu ayo na ndete tho wela isibyo na wana aliotho abandu kwata bandu bangi ndo alitotume wansia suna maybe kwa ndo alwa kwa maito ana umaito nikino mata alitokengo iwa kile tuipa we inweze tiende na ubingo kanga ile kwa zito yuko mfano ni wathi kibetine cha thiba ya soko aendete kumanta ng'ombe yaje ya umonde kwe soko wake lala aithia ikomana na mundu ume imwe ya ng'ombe nona kama wando kila kwa jana wiyo yika mwando maitu atembesa sia kuti uthowe ng'ombe na ng'ombe nu wamizisa ni yokoi ng'ombe nu koko nenge makuwe ni sindu sia besia sia ngoye nela ng'ombe atithia onetuma kasuku eyu baile kwikwata payati wa mweya mundu enda kwati ya mweya ola niwo with ya no kuwete wewano katika transactions with ya no asina tungiwe mbesa siake ndo kiuthowi nondo sindu wele iwe tisio ila ngukathi ya watisio ila ukathi iwe tisio ng'ombe weya wane kuma thia ya lita 15 na ndo thingwe thia ne kuma thia ya mwisho byo lita mwa nusu we mukenge na yuna ile kwikata na yumundu ende ya tisoko na nitatani sia mundu ukenda rono mukwata kana ukenda bembe imbi bandu munande kani ni umwali yoka mwana yotunge mbesi yake no imutungia kindu ki kila sima inde ng'ombe kwa sindu ingi wimutungia kindu ki ukutethie kwanzia ya kukenga kana kukathithia kitebo no sio ilando meotea ni ya sindu kana motho wana sindu makaile sio lokweli wa kindu ukatabwa ugo ukatabwa logo ukewetha ni machine ya kiwu ino yina bina wa mita te 10 kakwe waje na bina wa mita ya na jemwe na no bongo no bongo kanoke wa ngaleno secondant lika usumbo with kilometer yes limana 3 yiko atoke kungalene na uimina utamine temethene 3 ndwele yani otwa kwa mechanic wenda we mukenge kwa uwe na haki ya kutunga kindu chuchu no itunge wa mbesa siako no itunge wa mbesa akilenge tali tone ne kuhusu kuterminate agreement kana ku resign agreement pasi mwedho wanangali kwa moviano ni amwandika na agreement ila agreement ya ngaleno wena warandi ya mitha ndatoka na makomwe utumia tio kwatia thina na ya kwatia thina na undungia Klaus chuchu kana ndeto isu sia kana na undungia tina makomwe yani makomwe temu thelo thana ya thina enenga ni the room ya contaminate agreement isu etha kindu kila weletu with ya ticho tila simadinda ingale no movyana kichumete wenda kyo kindu kingi tofauti okay iba unetwose aba unetwakwatia akilengwa na tenene ya mwithu kesi katika section 18 ya Consumer Protection Act lito ya Kenya 2015 elani kindu kiukonia
akisia contracts ila sinda selete kuyaniwe ebindane ikoka kwa mubyano muna kuya winenga mbesa na wanenga mbesa etino amwaka omwe ndane kwa kire nomba ya kwikadala isuniki no ka niya etino ebinda za mwaka omwe ko mwaka omwe ukenda ukiro dala nduthi ya mundu nda sambia no ne bainda lili sia haki ya kuyaniya kana omwaka weso lambado atatimiza kintu la ko iye wina haki yo terminate agreement yesu ni sindu sithia muno sekitani ya bami yako kana sekitani ya agriculture ya normalika katika agreement makasi ni supplier mbeu dawa na labor na ku tina ni tatu ngenda ndienda kilungu kana kilimo kya normal changetha isine katika agreement ile ito not terminate wasio lika katika sindila siani ya wetina webinda yokita we aya mwithukisia munana wagengelwa bandu mwithukisia wagengwa kwa uyu nina wakili ba na wakili ni wangwenda nikenda inde wise kwithia ni wakuelezea ethi wabe bandu wakengiwe mwithukisia wikale wimuche kiokoni cho munde na pengine yule tu kosa simu no kuelezea wakili be bandu nako niwe kibelenge wakili na te wakindu chanzebe izindu sianzebe nisi sio kweli wakili ba una ile kwikata yusindu siba kiokoni cho munde wakili tuendelete nambe nikenda inde tuisio katwa simu akilenge ti unene ni kuhusu kindu utho eteno kaiba to that siacho ila kwa ni kwanzia ya aya purchase ukenda utho wete kina ndwethi ya maybe kietesa wangilithiana na wewe betengili miongo mwanza kana miongo thandatu wa mwanza isu to that kwambata kindu kihono kaemewa ni umine kilelia balance ile chalita mundu lo kote ya ndena aki ya kukochose mu direct edha no kuchenda achose alita isilanzia ya high court tiko tisionda high court nikenda ikamunenga mwana mo repossess kana kosa kindu ki unateta na kaiwa through that nacho isini scenario yumbuka muno kwa sindisi ya purchase pa mubyano ta mota nini siku mota sia loni mwika medhiro maitho kana wana Kenya medhiro maitho edani uibita to that na maybe no ambiye kwa meo zela yalitotumika nikenda kindu chuchuchoswe edha dwa sign agreement kwa siondunge ninzi ya mundu so akaikotini nikenda kanengwa mwana wakosa kindu chuchwingi haya pani Sila wakati ngalikwe wakili wito ando ni nyingi kiokoni cho munde aikuelezea right yakuwe utho wa kindu na kuthiko kitumea yani ugethi aba utumbani aguopa thaibio ukatumbani wapio webika muzi utethi ya mwema ni wona kibeti ba wendie watumbani wande ba wile ombeta niki na ninye muje akili bani wende na kutuzomethia sindu isundu waile kwika tusongange nambe nikenda inde wakili wabika mwiso twose simu ile itatu matutabye mundu akengelwa ba bala batumia kwatwa nimbe mbako munde pe bandu wakunane iwe simone agengwa mbako munde ate wakithaka chanzebe na wakili kutae wakithaka chanzebe no ni maundu momboka lakini contracts siambai nika sina requirements ingi tofauti na sindu idingi sita sia kawaida akile ngwendo nene ni kana tamudho na mutumi wa sindu mundu lokonte andena akia kokeo katho na weti itina webinda kwethia muno kiamwa kwate yani akindu kiwitho wangili 50 na nundu ndunesa kuweba sio ndeme mbino webia sia bikathati na mundu ukote na winacho ndoke ukanda kwa aje kindu ni the not embesa nini ni ndombo ngilipike 50 chini kindu ni kiko kithugu kiparani yetu ya Kenya kwa utho olama kwate yani amoyambia nia ni wema lerothi kumina mwena go kumina transaction haya
kindu kingi na kulangu na tini ni kuhusu repairs siamba angali. Ilang watu angali ya kwa mekaniki kwa moviano. Mekaniki huko repair angali yagu. Nuwalite kunenga warranty. Ya kana kindu kina kusia omesia. Kiusumbo. Nundu wezi usia uki. Nutu wa yete mundu ukitoba patiti. Umuntu wa yete nundu wa kwenda ni expert. Weyani usu. Kwa uwe ni wa amino sisi angali na ati na dina bandu bana. Muhimi na transaction yenu. Alikwenda onengete pinda. Leo test. Ngana kudu mwevoge then wenda nuwezi wina surety. Ya kana kindu kiki usumbua. Kwa moviano. Wenda uchenji wangali ya kwinjini. Yes. Wenda uchenji wangali ya kwinjini kiemea. Agreement ilo wiki na mechanic. Kiemea wali tonengwa minimum. Yes. Ya mithandatu. Yo testing alisu. Kana kilomita ngili 5. Kila kikukambe kate waisu. Njo wali tonengwe nikendo ya dutuikane wa mina kuwewa kindu kipyo. Niwisi kiyosumbwa. Ohunu nisi no tofauti. Na sinilo sindai kakuwa lama ya ground. Lakini usiona keda nukwiki ya agreement yengi ya kutofauti. Na wanondo miyo zaiti. Ukedi ya numbalansi ite neke anu ukedi yu misi we. Taiwe muthawa wa injini ino kana kindu chochote kiyo kwendo thawa. Nikenda mbesa siyaku. Mwithio ni wakwata akiasio. 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 Aya. Wakili noto sasi mwetha batu ndungi wongelai. Nini ziba aisimu wekomanda na zombinge wewe. We wakili we zibe bandu na tumba ne we kwa kanu kweze ya ba. Niba watumba ne we. Watumba ne we uipo wangu we thea pa wate wayanga. Wezi wate wakiwa. Hai. Ende yandeno yakangotabie. Tayu wakili watatoa sisi akaseti situ kiokoni cho munde. Ibenela kesi ya fertilizer andu mate wa mabia. Mate wa kithangathi. Mate wa mbibi cia mbui. Mundu akengetwe ni fertilizer na agwa kakunia kabe wa bichamusi. Athia thacia yo ambia kubande thia. Mbona one muthanga. Mbona ine mbibi, mbona one buya. Na niyetwe ni fertilizer. Wayu mundu wokozwa ileta kwekata. Aleto sikata mundu lona moteli kindu chu. Na ngina kampuni lena distributed kindu chitina osio. Nondo isi cho wongo. Waweta moviano osio. Kwa kampuni imbado ite ya haimi. Mbeu. Gewe no ni nduma. Esi ya mbemba itatu. Esi ya mbemba itatu. Na itina wabanda. Mi tatu li velandu ya mbembe no ende no kitasaba. Yato ita unya kapyo. Kana kitevi. Kita kitevi. Ya unya. Na itina ya asia. Isi ya mbemba isi madana with ya no mbemba siotala. Usuni mundu wale tosikata. Yu wakili we maane shai. Na ile kuthinga record ba gewa umundu ndukabande pioneer kwa mfano. Kana we kwa ndukabande mbewe no yakikamba banda mbewe lenge. Oila matuta basia. Ambe mbewe no ikasia mwana kana ikasia mbemba itatu. Na nali agweza kuona mbemba isu itatu no ni mutu wako otine. Nipe utengemea wemi tata. Nipe utengemea. Kila mwenda mwitu kesi yake maneni kana. Ila uotea wa kindu. Kinde kipia undu kwewa nicho. Rani mbemba. Nani anduma inde anduma ya kweli. Ede ya diki ne 43 nenyo. Linde ya diki 43 yesu. Dikienda si mbemba gitiyo balo. Nasiya bako langi siya kwa mupukone. Asanda. Aya, kwa ya kawenye wiende. Wani wa mokamba low. Yes. Hello. Nete ukwewa wa mokata. Na mokaneza. Ne baba ndiye nae. Kwa nguli limo nene. Ama limo mundu awenda mundu kamuduku manuto mabuku ma ubanjite yambeza wo jingi banga. Nerinda kuiza kwoto udingele mudira mbio kuilila jimbi tete awo. Lobeza bezi na mwaze mudi YouTube jai mudina dia. Itume ondeto nzio, yu atume ondeto ya mamundu, yu atume ondeto ya mamuthi, yu isine kindu na gwiti tatona,
sangizi asia ukethe ya no wene ngonda ya uitumio ndeto yuyu ya kwa katweka nayo woni wa mukamba allo nene Amuka twamuka nesa ito tamuka nesa ngale kwa nini usune mani waipa kuya nzio ni wozu kazi ninaenda kulonga bala mbaki aka ndo gini mundu ni pendo moja mani ngoita na maumaito agwata kuwe mago nimesite gona ni maeme mundu usipoze wako amyo na kitaka kitaito kitaka kitaito no la we mabo itaito ti yake aya no kwake haya wakili yengete pekindu mwepukisyo sifasi watamuka nethani wakitukisini chakana wanengiwe no mayo wake nipi otengemea kunengwa kwa ikweba kwa anengwe kitwike chake kwa anengetwa aithie kana anengetwe aimeneti na webindena nduma eda atumia kwebindena na nduma usio mundu itino webinda yukuthala na emete poni mundu walitoskatewa kaipa damages kwa nitita ya trespass kana kwenda witumia sindo sia mundu otaimu nenge mwana lakini akenda nengiwe amesi wethi ano walitonengwa taito yani naele wai nuwezi andu mome ndeto mbingi sia kuitetea nyeyuni nye na kithaka na niasia na nengiwe no mau lakini kithaka kiandikiwe wa wakili Anthony mwene kithaka nula wina taito okay ayangi tiene no mande kwenda makiteta ikala kwila timeta mena possession yakindu lakini ownership ni mundu lawe na taito yakindu chuchu ne asema ni waipa ko yanzio ne wasungeka NFM lo Kisamba wai wa omonde nesa ni Patrick aye usineta mumo yendo ko lyo gili nyene na ne kunetwa ke belanje malama ingina ne kunelo ngiani no ngwenda eleke yende jambe uyo wakendo lo pethu liziti tenanga na ba yede okembwa kandi kito good one sword are not returnable kwa mwe kwa mwe ya wakili atwele sikindini undu kaunika mwe ao nundu likoka tukanga na gatu maati kono gibelenge malama ingi watu ongi amondo ikia nona biye ndukazo kaba kwa good one's sword are not returnable wawa kuniwe gibelenge jau na kuniwe Sati wanati kuniwe ajali mulau wa kwema ne ndwe mulau yo mageni cha China kana cha England mulau athi wa gimagetinge wa konzaka ona wa konzaka mana ukaguzenza ile mulinda chenza ikonzete ya helo ikakota ne lana atungi kana na ndio ukuja bwana ambia ina utini na mwaye so ambia so mabaya andi bali kirwat ambia na poti ndio uye na chakala kili na mweka ya wakili waka kwa likapa wakili nondo turiziti tu ona kwani none tuona elodho wakindu no sio kandikiwa receipt tesu yandikiwe lakini ona no sio na kugasha ni ya indicate bano kana kindu geke na warranty ye bindena receipt bingi nondu sinda agirito sio gwana na thosya masino makasobe sio bwitina wethia siane kitu kundu kwe warranty kana nyao outhio kwaniki wetha ni wisu wetha wakindu cha ombesa ombingi kana mbesa wisi siaite ni okusumu kwa kiliko akikisha kana receipt yaku ni yande kwa kindu kina warranty ye bindena nikaenda wethia watumia undukito kilaba katikati warranty yaku itanelete na utungi kasiyobwa kanonka nengwa kingi na yuwa gili nundu tu receipt tu nundu nene sete na tu ona wethio katewe silia wetwe yene la yewe aindi ukathi uikumba ngima yekabothoka yu tu receipt tu agili pe undu mundu to na kuthio kotini nundu nuna kuniwe kibelenge na ka receipt kukasobe we bwitina wanduka
Ethote iwe kindu ki pe akilete wetie siambesi katika katiba kaitu wale tone kwa information kana kuelewa no kaelewa kindu ki uithoke biara nikendo wethie no benefit kana no kitumia katika nziela ukwenda kwa hiyo akita ethawe maybe ni machine yokuna kiu machine yokuna kiu masa nana Ethiopia bana Ethiopia Ethiopia na withi iko na ndeka that thipo kana ndwethi athi iko kiu kile kindu ali totonga nundo kipya kwanana nondo wele wakati ni ulo okay haya woni wa Mukamba hello yes hello woni wa Mukamba NFM hello ni Kisamba wai kwangu leo gili yu mundu kane wageza kane mundu na demo jei wagu no yedhi ona ana lakini ana kwanzia mwaka nengi data megwa na anake aha alafu ai matavia ana maileo nena edha lakini yu ezogwa mayambe yo kulunje kugethekane na muyande kana ba okay yubu betha abaile atabe we na right ya kwekalavu kana waile okulungu kalungi wanengiwe na munuka ni mwene tiwa ni mwene na matavia ameta amea kindu kina anenga Kisamba inane Kisamba na mwika mukulie na mama ileo nene na maibi ndie lau yuwe thayo elawe thayo labda kuondo wo muge aka no maondo momesi lakini baibandu tina andikana twina andikana tatu meanda to isi aneniwe na nundu mama ina neno yona baina thina oye kalogela githekane na yu ezogwa alaume mayambe okulunja gela githekane yu na obe na rais yu kodine na jo background yo na kongama aya wakili kule ino ndisonge kwanza ipiano ya onenka na hand device nisungia kwanza ya onenka na mauta ithani wanengwa kitheka ni mundu na munuka ati ya towe wanengwa wakishepe agreement na muisi okengi mu transfer kitheka ki wanengwe mundu uyo thayo ukwata title nikienda withie wina title wa mundu mukasumbwana aya kwa mwithu kisho suwa tokolia etha maybe ndo akwata title ne withiwe ume na nona atumite kitheka ki bandu bebinda ya myaka 12 kwambata no luta kulwe mundu be ilate mita and first possession wina haki yo kulia court inengane orders ya mrishite register our lands akunisia title taiwe mwene kitheka chuchu nuno tumite bandu bebinda ya myaka 12 utio sumboe mundu utio kulwe mundu ou apply ya kwitheka sio ndila warumia ipindani yuyu ti lazima ugenda wae monenge ukenda wikalite pandu pa kithekani miako 12 continuously na bai mundu wako kuli bai mundu wako uma ba bai mundu wako abaye kwako winaki yo thikotini wakulia utangaso taiwe mwene undikilewe taiwe mwene kitheka chuchu onetha kio title onaketha ki title na ene title meobo ene title meobo na maya kukulia bindani hiyo ebinda hiyo nda mata kulia ya miaka 12 ndoi ba rates ndoi ba anything ukalete bo winaki yo kulia koti utangasa taiwe mwene kitheka chu transfer wakili kwa tu papa noya pabe maundwele kwikala pe kutua na kwikala pe kuthukuma which is which kwikala ni kalete yune kutua ni kutua kuthukuma uyo mwandike ko uno kuwebwa yani ndi wetai kitheka ni chuyu ni thukumite kitheka ni chumbe wa miaka 12 kana ni tuite kitheka ni chumbe wa miaka 12 sisi alisu ni siku apply ni siku apply tuite bo miaka 12 kana utumia kitheka chu pandu wa miaka 12 yatiani na pai mundu wakwe yandebe pai mundu wakwe thukange ba pai mundu wakwe ba kwa no gumeti ne binde na winaki yokulia koti ni utangasa taiwe mwene kitheka chuchu na ya murisha register our lands onenge title we haume kangutabie meya kangutabie sheria ye wewe
wegundanga jaiba umayane maingiboge weta wizi sheria zeithaka we aya woni wa mukamba alo kalali mwa mukara tijonjo meshaka woni kumaka kumagelele tukalali ngato ya mundu kizekai kaile kaile na dira mundu azavea na dina na la mundu azavea bandu baza kaile aidula ya kaitatu na nundu ndi ziwo aeka adedula na ndizyo lizitina kana nini na beni komwe ni mundu ama andiko mwandika ni tata uimotea andika ni kaile lakini cheza gumu ya mundu azavea nengwa kazamo umya kaitatu kaitatu ndo anengito kindu ndo la kwikara wa aya wakili kimwe yao kindu kilawate ni ekaile ila si katika agreement kiyo thoko mwa mundu wa save athimie kaitatu ko ela ko yo mwe ya imandika noni ni wa mundu wa tesa wale totongo wa mundu wa tesa kona no asikate save osu na mundu wa thoa kwenda mamu penye kiteka kwanzia utelewa na makitumia kwebinda ila methiro matumite nundu actually jua gili no kiape ni au gethia nyeninge jua ndo amate na komeno maniusu na mundu tio kwata wanoku wasi aka na kisomo aka asia hii ndo ekeni songangise mutu wa kwae kaile na nundu ulangu songangise kiteka eona kiteka kibo nundu na akeni wese ndezi usoma we aikwatiani ana save ndithi ya maumisia kaitatu na kwa na mwenengete kaile asui makosa kwa savea nuni kwa dia mundu lo arlai to monopugu ai savea no wenda asithimo ni usikate kwa ile kusikata savea osu kwenda to miye balwa wake nai kwenda to miye profession yesu nai aya mesha ka bautita usungia mwithukiza magulio magu matuga uma okite NFM alo kalali nye ngulile wakili kike ndokie meba no na bino za mota ya loan we you are the was mota ya loan ya na kama zabu ne bangilija na miongo mwanza na ibailambeza na ndiye ndingili miongwele no kana kwata agiden na umeane kalande eti mwe yo mote bila mota yo kayoto maguzia na nimen yende ni kwenda ni mwobe ni na ni mwome ni mwobe zangu ni wene kiendu bandu umyembeza ni mene kende bandu umyembeza kwa ndabyo wakili kwa enda jene kara ni Alex jalo kuma kwa barazani Mutiambwa barazani barazani ndi na bumbe ndi na bumbe wa Mutiambwa we wakili na yo yingite agreement na bebi ndanile kwetu kuelezea yulo agreement ethukesia ngamia ela mwathi kwandika na agreement yamba kendo ko utho inde ngali kana mota ne chaloni make sure ni wapitia terms ila si katika agreement yesu namba sign uisome ne sote namba ku sign nikenda ba ke sign the back indo keki to bundene katwa monko umesi edha kwa muvyano we ba mota ngili o miongwele bebi ndela wenda unengeto ya kuweba ngono la kuweba na bado nibenda bene la temeta grace period ya ukaeme kuweba muthenosu maybe no mo kongelele midenengete tatu amuvyano chine kendo reasonable no sio kenda wisi sindu isu lakini ti agreement uti usaini agreement ya etie wali yakuweba mundio unita mukatosete ni unreasonable na nikukomesi nundu tikila wakati mundu withi yawe na mbesa na tikila wakati onena sio maybe you don't kwenda ya kuno remote kute mpesa kana kute bengi whether yona sio simu bikoni lakini ndana bikia kuweba kwa uno sio kenya wisa ini agreement ni wa mano saini tanyo aya kingi mota kana bangali wakati leta to nkoswe mundu yo ukobe that direct nila uwebete to that kwambata nolo lakini uka default uwebete tasio mwi wambe kana wakele mena aki ya kwisia okay we haya yaza shambiki usiwitu mbarazani na kunga leko siambe wa Mutiambwa
ni wa tetheka une wakili usomete maundu make meao une wakili wina experience maundu ni make meao eta wa Anthony nyingi twithia wa na kilungu kila wa kwambiiya Sila wakati anoiwe ba tena woni wake noiwe isimundu siukita ukakili tena woni wa Mukamba lo Kisamba ngukulia hii kwangulia wakili hati munde yakwa nutwane na mu ithe wagu ni mutui wa mundu ina ima bakene kitheka itheka ize leze na title deed title deed ya ithe yakwa ya eke 10 nela ya mutui wagu Kisamba yasi eka 5 itajo 5 yu ithe yakwa aigwa no yithia ni twato ye kwa ni kotini kana tekaku yagebe ngale mwitu watini na ekwani eteka la tezo kwa ngukulia ekwani ekeze gumbogezi yakitheka jatimwa pe eka imwe jitu wozi yake yakwake na nutu kumya kitheka ekite kikamba kana mapu na title deed ni indicated eka isu ni wedete mapu na title deed ni wedete na wenu leane kwani edi kotini ikana koti yezo prove ni wo kana tigo na eki wenu ndi kwa jai kwa tuelezie eki wenu kwa title deed ite koje umagila mundu amagi weka ila jage wainajo lakini amagi weka ila jage wainajo ajo kongelela kitheka kitendi ni wa isabu ya title deed yake wethe ani kinene kuvitu kondu isabu yake yewa nindi taukwatia na yu ithe no claim ya no kwake ne kwaje tekala kotini na yu iteza kwa approve ile kwa ni baadaye kana kitheka gu kitai kyake ni wapenda ni yu aile to tungo kitheka kana ngalama ilo tumite kitheka no aile to kutunga aya wakili ni asene ni wakwati ondo na kwatia tisungia mwitu kisa tamboti na poindi ya kwasi kana ilikani sinda sindime kitheka kana si surveyed sinengana title kwa ukitha mundu wena eke 10 aileta omesesi aileta kwenda aimesia kana itumia eke isi 10 siage itailetha sie mbinge mbewa kila ki indicated kwa title deed kwa ukitha ni wakileli maybe atume kongyo wene na utapa gwake wanagwe ko tusumbwa ko yumwe wito akalea ndio diko tini akalea diko tini ndo ni sekoti nenga na yake na mayaji menda meho measom yaji akamukona baine akamukona faine wa kwinda atumite kitheka gie bandu bebinda ya nondo mona kite chake aibe andwa wa mabenie na isio kenge aibe baine kana ngalama ila andwa mana atumie maiti kotini kute na kutonga kubali totunga kaibe ngalama yotumia na ngalama ya ila andwa mana atumie maiti kotini na bado itina wao selesi ndaiba sindu isu ndaiba interest ngalama hivi we yusu ni muizi oloto na izoko mana nawe na actually neona no kindu kingi osimbo wandu makiwana o kwito ofisa wa surveyor okembumeseka ila siako 10 na imbiki ya makonge yue kana neto mwela tithana yuki thane na umewecha kwa title deed yembeani na eka 5 na ichakwa niche umweka 5 chukingetha tichakwa yune mandana na choki yue ke tomwela twithi hao nayo anyway wakili ba aende na kutueta chenine woni wa Mukamba low Kisamba nye hello munyoki kima kio kima ba gari wasa sultanamu na gukilome tutie kula alama tego na kikali ndo kando weta pato sie to wakitheka kaile anisuna to andika na kila na mzee mwene kitheka oka etwa mwandika na kila kindu agreement tionde jibo atwatia ni wana home make yo me make matuzumbure kuruzumbwa imambira tupe na eka 1 something maidi watu bango ndo andika na yula tunajua monye mati ndo atwaye kwani Senegal ni mundu omoni wa select azia mtajua mji
Amandiko meobo? Yeah. Koti ko wea, wewe amandiko meobo? Mandiko ko twa serikali ni adiyu no twa dia ko mashuru. Adia tu no to mandaro te amba adia ambo dili na mlawe bu ambo kuna transfer kuna muneno lawa ibu transfer. Ilo adio kibindi ni twa tanyo kila ndo ave vitumia. Ilo ndo watu kekata. We, haya. Wakili ndo ekati siyoke kwa guma, kulwa moma ni mawakili. Eza muhito wana, kila kido wana. Ni waandekani wa agreement. Ya chibadha wana kwa mubiano eke 10. Ndo wani mona. Na ni waipo wonde. Kusia nganyangana. Uni wekiwe. Na kile kachandi chathimwa. Mwa bandu wa makonge kana mwa pakanywa. Wele ya mwese kwenyu. Na pa Yesu mamundu ndende kumubena. Musetwa. Na batukila mwana ake. Ailiko mwisi mutesi nundu ni nambesa kana nundu inise na silikali. Ni mundu mwali toto wako tini. Kuinde nambesa kana wa silikali. Kuyo munenga rights ya kuthulumu andu alangi. Andu mali tipwe kalanya tando. Mwinenga ndai ya na mwinenga ndai ya mali ya andu alangi. Kwa ethamandika no mewa na maili ondo kuwalesi. Mose tambio sikata mundu usuku masumbu. Okay, Moses tambia. Mamutu wako tina. Yes. Aya, wani wa mukamba? Kisamba. Apostle. Wa mukata. Twa mukanesa mutomoke twi kwa mukwata. Mutomoke tine koseo. Paani Sila wakati. Ambongeze te wakili mono. Minaketheka. Na nene kulye ili ate monene. Yu ni wate waketheka ni mundu ni mwandika ni kila kindu chonde mpaka wena title ndidi. Na yu mwekuka ayekwa makonge mabi pala mwakani yu ayekwa makonge rani mwilende no sonja. Alafu mwekuko ni mkisinde kwa mkiwa na wasinda. Na mkiwa kwa mwakala kavi na chifu mwabia mwande makonge. Na wazi bala chifu bakulea kuliko banda makonde yu oda you made a godine. You made a godine yu mumilezi na wewe ndo godine. Oda you me godine edibala be kipo akabande makonge na ilea. Na ilea. Yibu badona kwe kware kule akwanesu. Haya. Wakili. Order siumite kotini. Sinda si enforceable. Sinda chile to last minute. Ineki ani yondu siero sisikekwe. Kwa whether no chief kana nae omundu yeyote wa serikali kulea sinduline niwe ni koti. Unentukisha na uthi kotini. Kwa nundu kitumi kina kanundu anganya na anganya. Undulo monaeti. Tikenge kanokekwe. Nyuemelile. Yuasi yoke bu kotini. Aka indicate chief no leile. Yes. It's to meet contempt of court. Contempt of court. Kana ni kudharau court. Na ndisi kana we mundu wa dharau court akasurvive kwa serikali. Na ewa nozu. Bia ka chief wana musumbe. Nesi ando meona mabiano yondo ko musumbe maybe when the aika ai mudia ko tina ko tie egero se abina aya akanzizia semezi banda Kisamba mwangu ni ezimwesu ya studio na ne laile mpaka jaja kwa niwa keke pio pio na nina kulyo ya maana pio ngwenda wakili usuwitu anzonge inya witu ni wa twaiwe inya witu ni wa twaiwe tewetu na kibetikila cha mutwaiye mume ni wetiwe na atwaite iveti ile na itina wa muse etwa nibalikile thina munene kwa asiana sia kibeti chuchu kingi kwenda ukua siana isi ya kibeti kicheweto maitie inene ngina inya wito auma musi athi nende isi wote pandu beta wake kumene tisioka Milani tisioka yu Milani ya mukamba kana ya Mwafrika lakini muno mukamba ni with ya milasia iweto ni sisekani mundu ado ite cheweto enda hemutwa
witha hawe mutwa onetho waitwe onetho twaitwe wetu wikibeti cha mundu witha we mutwa ki mila yitu na we pamwe na andu maku ni mwethi amwe na haki ya share musini usu mutwa itwe kwa mwe atwae kana mundu mutwae na hena haki puyo ndo lawali tokuthwa na puyo ndo lawali topeno sindu lambi biwenda anengo kana selinda sisi ya shake ta kibeti kana ta mundu wa musyoso kila kinda maybe kitona ndakena challenge ni kuprove kutwa koko ya wetu lakini enda mila sio ndasikia mukamba ni siku ya tumia la masisi nesiane iwe ndali tokudo ndali tosumbwe mundu yote musyoso na itumia sindu sia musyoso wa na azume na thino zima ile igata alamendo mukudho na unsio makasio kaneti na makegwana makamina itoko na yunde ni sie ba mate kwenda kuigwa nai ni uthikotine na kithukika ni uthikotine na kithukika tamwana wa musiusio na kutwika asiaitwe ni kibeti chewetu yes ni kwithukika ni thukika kwa na mila situ na sia kamba ni thukika okay uba kazi lwa pasiaitwe mila sia mukamba yes okay haya saa ile baanda tika miongwelela ile sia kwa chai bako ni mweweta wakili uzimo baane ona siyeta kuya wani wa mukamba lo wai Angela mukezi no wakili mina kiadeka nanda kwa wakili ando ndikenda kia kutikotine kana kudikwa wakili na ndo ndiko amuno muno akamba netazini tazini kumusiteka tazini kumusura ikisipo wese ya bayungu mundu okulya mundu uye wa upende balawisi yela mundu wako ya wende balawisi weni wisi atuminge mabidangi na mabina ni motors Angela credit chagu kitathela labuna tipole sana na nini isi wina yakulya siyo muno Angela wina kuki angine wani wa mukamba Kisamba keda jewo gilo zuzu da wakitu ngunda kuma ketuke mathayane ni kulya wakile kulya ene no kai na kwani onso ne wakili na ato akotini na amino to akotini aidi kito bindi mo ende ndio kutavyondo wendezi mundu kotie ukitaki manena na wone wabindi je mwena binge mwena ona kwani ato azibage ndeze kwa twaka ilopi kuna bova zioga apaka diaro no egetu ngundo kuma ketuke mathayane no mwebete neni akayoti lazima wametuke thia no taka bulandeto kwetho ta mwebete niwe wakili twende tamwene kwani kakwenda wena wakili wena haki ya kumana kindu choonde usike kwani yuyu kwa ngwetha wakili ni wathi kotini wena haki ya homa nthie mundu ni tathi kotini yatane na ndikathi kotini ingi matukumana tiende tonena kana ndende kwika nona isu ya haki ya gutamwene kwani etha mwina petoka na wakili yo sindu isu nzio ligenda ndonenge na akale yako unenge sindu isu nuru ni haki yaku na ni mwe vanita mukamina ni kuandifa iso kayuko sawa kwani yaku ndale yaku unenge mundu momina nito iki numukusanesi no itwa kwa wakili unamu kwa atiania ukuthukuma kwa nziela ya litana lina ndaya taiwe mwene kwani ni ansianga leko sia kithuke matheyane kwa ndemo mbaila mwithukisiene ni wasungike kwani yethe wani wense muitanite otondu wakili watu yakana ni aki ya wakili kwekala ati kutabia kana yutu ithie ka mentioning tuendete kunengwa matuku maika ruling kana tuendete kwika hearing sindu isu sionthe ni aki yaku withi ni watakwena ningi baketha mutatanite tio kwosa indi mabalua ita wa faili ti mabalua aya woni wa mukamba lo hello Kisamba nye wa mukarende nye ni museo aone pasamboni pasibaraka kumake kwasone wa muthukumi wanga imatukwasu ai matukwasu ni maseo muno pate na Sila wakati kuyo lo wande lakini be ula wako yetu ne kulya wakili kulyo
ai ni mukoli ati mundu tho akivekana aminotho wa baadaye la mwene ni wosa daito na ndesi na ata ya chonde ile la biliata ayata ni watho akiveka mwatho na mundu maandiko mebo kabisa Matheu pio alafu yule kalanga wesa payo kanisa pe na esa ya chonde pamona pamona kila chapo peka wata peka wata yubo yu baila bailiata yu na wa mugolia kwa baiba bena tena aya wagili go kila kindu chonde kio expert yuzu mboya ni sawa ni utuboya lakini yutoka pama kwa nini niwe moyo Eza iwe baina thina no kweli baina thina ona kwandiko na baina thina akolie mundu unosie title amu transfer ngwade title ila yake akitoka mu transfer ngwade title ila kwanya shela yake lakini eza ediwe pena thina baithina lakini pena thina no sio akaikotini agwite maandiko ela nuna mukolie amu ya baina thina ya Sati ya tina bena thina mundu endokita mubena onu ngumanisha mwathi kotini akasia na thomi kitheka ki maandiko ya mwano na ni kulia koti inendikilia tinya mwene na rini transfer ya the order mausi balance manenge title ena kiyo kuna sindo sia muthemboso we nalikine baketha batethi na yu uwe na title kumu transfer ya kwela isi kwela isi no moni sia title yake aya woni wa mukamba low Mugado twa mukanesa kwa ungamanga bagi mani nesa be network nguguma muname na itu itagwiwa unai kule ya hadi oyipenga judu kwa tete ugwiwa maigo woni wa mugamba pole wewe na gwende ugwiwa bani ni thanene ndigwiwite nesa woni wa mugamba kaleliwe Meshak ninekule ngingwenda kule wokili yuyu gimindo be mundu tibakanite nawe ila watu meagetheka juju no wasongitie munda ndio manazo njamo bakazo njama konge mo kanye nundu ndonga nanake na hitu tabika ninde kwete savia ataita savia yoka kunena kusema kweli we ya mundu uzu nuwe tekilingunene chakwa nage mundu uzu nage uji nage ndende kwenda nukiteka joya wani nize lakini inzi awazi yake nididi udiwa kwa nage nage zawazi yake ziyembede buza zeka na mbaka na mzavia no kwa zimbaka ni udiwa yuke ndugiri zona kwikara wokiliwa usave yambe nunogie ona nyabala wai usave nunogie ona nyamu bakabala wi lakini mundu age wo ketheka nize alea malea ketheka undu jagululilwa bai mundu khagizonja makuwe makonge undu menda aya wakili kila undu nuwenda na ata maundu makoneti ithimo cia mbaa mithanga atalamu maumeta wa savea kwa savea nunokie na thimbitisha mubaka wivana uyu utengemea ula wakilita inzi yao kana ai musumbe kana ai MP kana ai kana ai chao kila chapata puno kweli uzuni wa mutaalamu yu mutaalamu wa sekitesu ni wakwatiwa indha mubaka waipana mundu lokilita nusu yake iwatene ara na sumbo ando akiwango cho thikotini nuru ni kwa jama ikotini na mayithuki iwe jaji ni banginangala mo ila unatumita nenda anatumia kitheka ginangala mela me utumia ya wakili maithi kotini na mundu to usikati wa kukuwa makonge na kusonja yes ni usikati haya woni wa mugamba no kainge ene nitagwiwa mau ekali kulia akwati o yikwenzi isi utamwa akwa baati nzia yezimwa na yadimwa yazilanga likwela yaelete
Nazo mateka la meli yoko mama yoko di mengi ngalikwelenge patailite. Yene nelo di kodi ne nonu njane ate makwa na yelo ate makwa lelo. Ai kwa tungilila nsi isi utamwa ni ma MC ya. Si utamwa ni county. Na mateo na masavea. Sabe yoka yedi mangalikwela lelo wela isila. Utitwika na waile kwizila bako kone kwa ume. Na lao ndio longe matoko di mawezi la kwako kwaka. Ata yuni college ate itondo moyu kwa bane lelo wela isila kwa maiko. Ni wa beta neza byo. Ingalikuwa kwako kwaka nonu wela isila kwa maiko. Maiko ayuka yete dina kwako isila kwa ume. Aikewa. Ye maiko aikewa. Ikule ya kwani ati lele kwikata nyeta mungu. Aya. Male ya mundu. Ilani imwini kitheka. Nuwina ena uru. Wakwasi yetumiata kana kwamwa yetumiata. Ata nenganite mwana. Pai mundu walete kuinda fiyayo. Kwa eka wakili ngokolia nekolia yeye kanesa. Uyu lu wandi onetha mundu ni chifu. Kana onetha ni county commissioner. Pena mundu wa winagi ya kulea na nzia pala ya solilwe. Aye. Nziesu ni ya solilwe zitwa ya ndu abaya. Kana yuma lucha ndu abaya. Anundu ndu ile bauna nundu nitaniyo munene otithi ya nundu imwe yita kwakwa. Tita ngwenda. Kindu cha mbene nda nitukisia ni thesi mwitukiisia. Na kwasio. Nzia yenda ya mundu. Kire ndo bakanitayo. No bakanitayo. Duena rights sia kumetumia. Ati okwisela. Kana kukwila kindu biyo. Ti was offense kuzi wasiki nikitheka chakwa. Kwa ela we mundu munene silikali ni kana yo muthi kana wakwati munila kine penzi loto me akosa ukethi ya wenda ilulucha nzie nu balete zile asui makosa isui mali ya enende ziani mali ya enende mali ya silikali kwa uno sio utio sumbuana nando kwa kana nzie kapita ndona chonzia sinda sietenda maendeleo pandwe malelo masio wendi ya kuna sindu ilengi kuyola isi muikekie pina atongo imaito kuruthu kuma wendi ya nimenda ote malelu menda wapitia kiunla kine maipitia nundu wenda nuosie lelu na watu waete ithoko kana makwani wendi ya maendo ya sumo ipota kwa umwitu kisio kutukolia edha esua ndakitheka kila chukiote malelu ichake ena ulelo utebo ulelo utebo ena haki ya kusikata no lama natema ngina save ya ela no save ya kana no mulo na sukumie yote kumusikata kontine wa yuba abe be andwele mutemi wa lelo asikatwe na save we kaini kindu kitha kindu kitela izu anu malelo myo yotema menda mangaide ndo metemata ukende aniwo ndetema bana niwo bindukie atema bana tofauti ya bolo nonet niwali tosikato aya nake savea agetha tho iwe kamutu akelulucha niwali tosikato nake niwale ni usikato withugizia unu la wita wasila wakati na ni mitambo ya kamemeka ene sende to yukazi iwe ba kaba akwa ene kiokoni taki wakili wako Anthony nyingi we kangutabie no kwa no mugwe wa muimu miziwe woni wa mukamba mungu mulonzo mwa mukara okini la mulonzo Mulea Sati wa mali ya Mungu we changito uni chao ni ukuni ai ambonzongea ai wangu liata we changito unike ni changito unono ko kwembu mbinge nyeneta wa Kisamba na yini ene uya nini sio ni Kisamba ezira wa ene inenge yu unezila ba twende kasi eka yo mayema ide o mana mwekuyo twende kasi yuko andabye Kisamba ni tusiane iwe na tusiane iwe tunagezeka atweta mundu natiwa save au kani mundu uze matatu kwa atwani chakizeka na yeye tina twesa okundu anagezeka chuwe ngalikwemo obye aveva anenga mundu umwe kaita tu ungiatiwa na kaile chaumie taito ndidi kana gete jumu mutaito ndidi lakini baadaye zaidi ni tumito makosa
mundu wa umiti bagi yo mundu zina ndena kwa zavea uzwa rudila na jatwa ilo mzitakata nundu mundu zuto kidio gozo mundu wizi majabu na mwita wagetha mwezeti wa zavea nenge jibo ngukulia nundu jime gwala madila na zinze kama okozi na inge juba ni especially makuweni mundu ate savea ogethe ya ezi athukuma weozu nundu ni wizikie ni mundu museo kwa majabu mundu zira ni twailo mustaka kana nundu demosi maguluni twaila pekata ni dutumire mundu wa mulembozi aya wakile kila side kana kila ngaleko ndi ataalamu nanu sio ukathimbitya withukumwe mutaalamu ase kitelo kwenda nduthukumwa ni mundu kwasini wise masabu kana wona ndawa kana ni wo supply ya katiba wote nundu kwenda kwatangana na luma kuna yo siku yo mutwikithia umwe kateka andu asu kwenda ese masabu na ndo nyuma ndama bitete masabu na lakini kwa matwikita sia masabe lazima da mundu ndo twika sabe yakai ngasoma kwa degree ugenda ni mundu recognized ko ela mistake yenyu ya mwithugise kwenda mind kuthukuma na mundu kwenda mesi niwese masabu na kama masabu wedia netemendo musinda tito mesi ni kwa jangu maleta kwe blame mabitio mengalekone yo ndu mama changiye kuthukuma na mundu lote mutaalamu ndoro no hospitali ukethia wenda ndagitari losi ya nasiametwe lakini nundu munana wagu usomete mabindi orthopedic ndwase niwo kwenda osisi mutwe you see mistake yako okay kwa uno no masio process yesuma keta mundu expert ni kwa jinsi lancio ya mateo kusanya na mate kusumbuana ni ya kweta mundu expert na maiko ne processing iyo andu ange mailu maana kwa azia yena nitaanie kitakana kwa nagai na kwa na thokomai ona kutwika ticha mundu nechethenu ni kwaja nusio matigwana majaribu megwane nundu kusanya kuyesa kumatenti dai mistake yo mele aya woni wa mukamba NFM alone pole sana indi mwithikisa nenda tikani sia mwiso woni wa mukamba allo mwabu nikusio muno ndienda kwa azia na thukuma kwa security kusisia no sika merinda no mawe kela alama maoji mani mawe aratu ai moawa alama zunga kela aratu ndita zunga buna nakeda na muneno wa usilweta Roger na thukuma 2016 ndio watakola we atika yebwa na twabukuma binda ya gato taita yebwa 2016 ndio makoyebwa 2017 twalea koyebwa twabiba kwa reba balwani onagwo nitamana ngiwe mbeta nondu randia tate wane nimeza ukoni wa mindo simo munene wa Bexi nitabadia na yuzu tweka la dina taendia munene adia kunia munene wa Bexi akaleo simo na taendia ni dojo to kata kwa mushime wa munge aba yido twaida ususia ba na tamu ya yutu ando mbeza yuno kaliuni manele akindu ata muya lino ndo tina mbeza ndo tina sepia na tuzo media ato de twani ze u ba kwa manzo na bersio kat ati la kila kindu jona ndo tongia kila ide to kito ende ndo koneta ombe wono ndo mabalwa monda ko dinda mababa na twaye ndo meano ndo mwana na nendo pokometa kaliu myaka miongoni na muonza usija kusunga mali ya serikali ina ndio ambe wabyo na video tete kula tete kaya kata no ta ko ta ko lya nona ni baba na ro momba ane baba account niko ne bemba video ya yena mabalo monda tina mo mareba magila bandu na ndio ambe wabyo na ta ko la dewa muneno vya ka umunge mono ndio ambe waju tete kaya baba na ndata we agili ndatatisu kila nitonya kuweta
mikana ethani mwathukumi mwithukiese nandu langi mathukumi ni akiyoma ebwe lakini naona mwetha mena wakili nusio make tukumana no bisula mena go usua wakili usua wakili mena go makwata hakiyo ethani ukweli ndo meotwelesi ni mathukumi makaibeka tiusio etha kindu maybe ni chabi kotini kinenewe kidiscussiwe wetha mena wakili me kotini maende ya process hizo na nimeokwata kiyo okay mwithukisia tuyosa simu ile kwanda yani kenda tuthasia wakili wito niwese aileta kwithwo na engagement pengine kotini we na ni watu ikaneza umundi na ni komuyo na woni wa Mukamba pole NFM alo mwamujera Kisamba to amukanesa Kisamba bai ni ndani limta kuma katulika kalawa nimekuja limu kwa munene wito mtu katani kiteka nasi na kila kane katule kiteka chako na msini watu wa kiteka chake kalaka theka katika o kalaka sio we musiu tiawa lakini tatila nimekia ni mtu chombe chake kitu ndio ndesi ya nene na ni woka ichake watani na tuwata chonde ebe musiai na ni wate chake kila kamina kwa ni chake kila wetu ile ni wata chonde na ni uzinde na bandu wena ni woka asioka atu oko tokioka ju atu yakana kiteka kindani na kila mundu ana kisiwe chake na kina ngina maandiko na kiza na sabkiwa hivyo sabkiwa hivyo ni sabkiwa hivyo na tumia nona na yu niwasio koka amuke ukangina buloti la wa mutu ile niwasio kake ukakana nde ndani kitekana nde buloti wa mutu ila Ibu Kisamba kienda hata hii aya wakili maundu moko ni theka nimenda maandikana na maofisa tondu mwethikasi watu kuli lakini vae musei na siana siake uone musei vasesi siana siana na no wise utaitoto na kwetha mpado mataabunzi ko wenda wiusio nondo no musei na siana makekalila ndikindu makakiminia olevo nisu ya musei na siana mateo sukuma na muno taiso twana kotine nundu ni musei na siana na baka emela nundu no nisite kondu siani otumanu baka emela yuba bika abandu kethia ona nyembendo anzia yuwe bezi laba ubatikwiwa naba mundu utasia wati mwana wa musei sina ndale toko atashia ko ni mathuthia muno ekinu makamieni olevo ni mateo punsia uhusiano wa mwana na musei ona ti lazima musei wakatethwe nesa ti lazima kenda kacha kuma chaketha ni mzee ainde yana ngwetha kila chake nunate yue ezioka tuetitana timwaye kingi ate ndiye ndamuno ndikuona we wailu pakeke wa mwenya ola mumu kwa musei kwa musei yuta andifaisi yakwa manjaribu numatono solve ikindu matono kikalilandi kikauma na utwimusio ukwendesya osiana isi aimba yake theka na ngina musi yake we mwene we wakili no ndo tena woni wagu wetene ndi ai yue na nuko ndo ti ukomisi wa isiana Tingwa tete ndo kwikala nagu lakini nundu ninese wina ndeto itonda kwetha sieko tini na engagement yange ndeto yagu ya mwisho ndoto yako ya mwisho ni kuishi mwithukiesya chumwa kisio chusetwe mawathimo ma Yehova na ndimakuulia mekala nionesa kwanzia la ya elite yona ndaye yakwigwa na lama kosetangi metanya wekio ti lazima kila kindu chonde kikapika kotini lakini mundu agenda ena ngulu ndio nokobini no umile nundu wa the wa manaki siaku
ukakwata akila yako wakili kuma kwitu maene titunga mubea muno ni kwithi wa level ila yutu twaite na mwithu kiisa ni level ingi ya kupatha mwana waku na kuka kutumanithia rights situ tando na ndeto ciaku no si utuma misie mwe igwana ukethia no methu kiisa wakili na nimegwa kana bandu ba kindu ki undu wakili ututabisie teka leinde ya umenete cianewe tweka leinde nethe witu na inya witu umenete cianewe tondu wakili watu tabia na kiuki kiisovi wa kwisila mitambo ni akamemeka ene wakili ngaya kwa athime wakili ngaya kwa mise mipaka na indi kwendani kwa Jehova oinge kilunguta kini ona tukethi wona cho wa kwambililia chumani tuendete ni mubea mingu tatondu patonekana na indi maundu mangine sini tukwithi watu ine na otuendete asante sana tinda nesa wakili wito neni ntagwa Siondesia ukamba letioni